Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. Nije nam namjera da postanemo popularni na društvenim mrežama. Želja nam je da budemo dostupni našem narodu, ali posebno našem narodu koji živi u državi Francuskoj. Naš narod je ovu državu počeo naseljavati još iz perioda 1960. godina pa na ovamo. Poseban talas našeg naroda koji je došao ovdje je iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu iz 1992. do 1995. godine. Država Francuska je jako prostrana zemlja i skoro da ne postoji nijedno parče ove zemlje, a da na njoj ne živi neki Bošnjak. To je jedan od razloga zbog kojeg se ovom prilikom obraćam vama na ovaj način i želio bi ovom prilikom da tretiram jednu posebnu temu, jedno važno pitanje koje bismo morali da zajednički riješimo. Naime, radi se o tome da dajemo svoj maksimalni napor, trud i zalaganje kako i na koji način da dođemo do svakog Bošnjaka, ma gdje i u kojem dijelu ove zemlje on živio. Vi znate da naši džemati jako dobro funkcionišu, ali su oni do sada uspjeli da registruju otprilike nekih 30% našeg naroda koji živi na ovim prostorima. Postavlja se pitanje šta nam je sa onih 70% Bošnjaka koji žive u ovoj državi. Francuska ne dozvoljava da imamo podatke sa nivoa države koliko ima našeg naroda u ovoj državi. Jedino što je moguće jeste da se zajednički organiziramo, i ako tako smijem kazati, da se prebrojimo i da znamo koliko nas ima i gdje živimo. Jedan od bitnih razloga zašto ovu temu pokrećem jeste i to što naši džemati u ovoj državi stoje na raspolaganje našem narodu i oni su poseban servis, ako tako smijem kazati, za naš narod i naši ljudi trebaju naše zajednice doživljavati kao svoje kuće. Ovom prilikom pozivam naš narod da se maksimalno uključi u naše džemate, da se registruju, da znamo gdje su, ko su, odakle su, da imamo komunikaciju sa njima i u dobru i u zlu. Time ćemo jačati našu zajednicu, ali ćemo i stvarati sebi bolje uvjete i u komunikaciji međusobnoj, ali i u komunikaciji sa državnim organima kako bismo obezbijedili ili počeli sa obezbjeđivanjem što boljeg tretmana u ovoj državi. Druga stvar koju želim spomenuti ovom prilikom jeste da naši mladi ljudi su jedna posebna priča i jedna posebna naša obaveza. Obaveza nas koji predstavljamo našu zajednicu, ali i posebna obaveza naravno i roditelja. Pa ovom prilikom pozivam i roditelje i omladinu da nam se i preko ovog YouTube kanala jave, registruju, da znamo da postoje, da uspostavimo komunikaciju, da planiramo naše zajedničke aktivnosti, da omladinu i sve naravno naše ljude uključimo maksimalno u naše programe rada i da zajednički, ako Bog da, funkcionišemo u ovoj državi. Jako bitno jeste to da naše zajednice doživljavamo kao svoju kuću. Islamska zajednica i naši džemati su vaša kuća i to doživljavajte samo
kao takvu. Nemojte bježati od džemata. Naši imami su vam na raspolaganju u svakom smislu. Također, pozivam omladinu da se i preko ovih društvenih mreža jave, postavljaju pitanja, da uspostavimo što je moguće bolju saradnju, da sa našim imamima koji su svakodnevno na terenu iznalazimo najbolja rješenja za naše zajednice. Naši imami su na raspolaganju i dat će sve od sebe da naša omladina i naš narod dobije adekvatne odgovore. Također, predložit ćemo da i na ovaj način predstavimo naše zajednice, nešto smo već i otpočeli, ali i daćemo priliku našim mladim ljudima, našim biznismenima, našim studentima, našim običnim ljudima, našim intelektualcima za koje znamo da postoje, ali nismo uspostavili još uvijek dobru saradnju, da oni daju svoj doprinos za našu zajednicu u saradnji sa državom i sa našom domovinom i naravno sa našom islamskom zajednicom. Posebno pitanje otvaram za našu omladinu, za naše mlade ljude. To je naša budućnost. Znam, s obzirom na ova burna vremena koja živimo, da je naša omladina posebno okupirana dunjalukom. Moramo biti servis da pomognemo njihovim roditeljima i njima. Ne postoji niti jedan Bošnjak, niti jedan musliman koji bude doživljavao našu zajednicu kao svoju, koga se mi trebamo i hoćemo odreći. Nemamo Bošnjaka zabacati, niti ćemo ikada dozvoliti da se bilo kojeg Bošnjaka odreknemo. Da li je on član islamske zajednice ili nije? Daje li u ovom momentu svoj doprinos za islamsku zajednicu ili ne? To neće biti presudno da bismo se mi nekoga odrekli. Naš narod je naš narod i oni koji su dobri i oni koji su možda manje dobri u ovom trenutku, što ne znači da sutra neće biti bolji od nas za koje se smatramo da smo nešto biva danas bolji od njih. Dakle, niko nema pravo da sudi nikome, to je Božje pravo i to je Gospodar ostavio za sudnji dan. Naša obaveza je na dunjalu da jedni drugima pomognemo, da jedni drugima budemo dostupni, da zajednički živimo na način kako ćemo biti od koristi jedni drugima i kako ćemo steći Allahovo zadovoljstvo. Pozivam sve naše ljude da nam se jave, da dođu u naše džemate, da nam pomognu da formiramo nove džemate tamo gdje treba, da nam se jave, da zajednički radimo na Božjem putu, da činimo dobro i odvraćamo od zla. Bog vam dao svako dobro. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.